thlir tu te zong zong che bai ve kule voin November ni som pahni sang ni som ni pali thole tlai chanchin langsar zolte chauchi khopuya Burma sipai som thum chuang an thi mu ko khopuya Burma sipai ho thona nen moman thla ka civil mi paruk an thi kalei operation na SAC an how tu pakhat telin mi pakwan thi mintat khopuya indawna asau san chun zom zel Burma sipai ho ina thunai nan lak nu ni sang khat zathum som riat chungin poisoi lo civil mi sanga zakwa le somli pakhat an ti hlum to phapun khopuya khopathum chu Burma sipai ten thlona mangin an kap tawta mi china kongpuya Burma sipai station pakhat chu bain sipai pahni an thi shoibua Burma sipai in khochung mi panga ti hlumin in tam tak an ti chia atop thleng milangai thak sak theu turin kan soma cheu chauji khopuya Burma sipai som thum chuang an thi Pegu region chauji khopuya Burma sipai hnung tolte chu bei an toka sipai som thum chuang an thi thu KNLA le atan rual pui special commando chuan thu chua an siam October ni som ni pakwa le November ni khatleng chauji khopui le natakwan khopui indawna tanga hnung tol Burma sipai tang rual za chuang chu KNLA le mipui sipai te chuan lo bain Burma sipai som thum chuang thin sipai som ni hliam turan thu an tar lang bok chauji khopuya hian October ni som ni pakwa tangin November ni khatleng hian Burma sipai le mipui sipai in kara indawna asau sang le ne Burma sipai lamatang hian mithi an tam thu riat ani October ni som ni pakwa KNLA le tangwal mipui sipai ten Burma sipai ho chu an va baya indawna na sa tak chuakin Burma sipai som an thi thu riat ani silai then khat le bomenga mazat po an lak sakani October ni som thum khan avoi ni na an in daw le a Burma sipai lamatangin sipai som ni chuang thi anoma som chuang in hliam na tak an tor thu an tar lang mipui sipai lamatangin hliam tor pakhat a oma serious tu ero ani lo thu riat ani November ni khat khan avoi thumna in daw le in Burma sipai lamatang sipai som chuang thin som panga chuang hliam tor anom thu riat ani Burma sipai lam chuan thlona nen ron bai ma se mipui tangwal sipai ten an ka let le wangin tangwa airport lama sipai thlona chu alet le ni KNLA mipui tangwal sipai te chu Burma sipai te nen ni thumlai an in dawna sipai somnga chuang an thia ral thom chi rang po an lak sak thei thu chu KNLA le atan rual pui special commando lam chuan thu chua an ron siam mu ko khopuya Burma sipai ho thlona nen bo man thla ka civil mi parukan thi Mandalay region mogo khopui TNLA kunhnoya chu November ni som pakhat zandar som pakhat le mini som li panga vela Burma sipai thlona pakhat aitam ron thlokin mugo khopui hun ranga bom tam tak an thlaka khochung mi paruk chuang an thia chena in tam tak an ti chiat vek thu riat ani mugo khopui ni chuana lama bom pali an thlaka khochung mi pahni an thi thu riat ani panchen lama bom pakhat an thlak le a mithi omlo ma se chena in tam tak ti chiat ani thu riat ani November ni som pakhat khan mun thum la ya Burma sipai thlona chuan bom an thlak le a khochung mi pathum chuang an thia chena in som chuang an ti cheto tin khochung how tu pakhat ne na tangin riat ani Mandalay region mugo khopui hi July ni som ni pali khan TNLA chuan Burma sipai kut atangin an lak sak to ni Burma sipai lam chuan he khopui la let le turin malak na an nei mek thu po riat ani kali operation na SAC an how tu pakhat telin mi pakwan thi Chinlen Ramzau Phai Kali Township Computer College atanga local military council SAC sipai motor pakhat chu mipui sipai operation momo team how chuan kong laka lo lam bunin an loka pa SAC an how tu pakhat telin mi pakwa an thi thu an soi November ni sari chundar som pahni le mi som panga borvel khan Kali City Computer College atanga SAC motor ron chuak chu kong laka bom nen lo lam bunin operation momo team chuan silai nen akap chun zom hala anhuwa him takin an hnung tol le thu tlangzar na an nei mintat khopuya indawna aso san chun zom zel Chin State mintat khopuya Burma sipai le mipui tangwal sipai in kara indawna aso san zel thu riat ani November ni som pahni khan mintat khopui chunga Burma sipai chuan chena in tam tak an hal le bok ani thlona mangin ni thum chung zet Burma sipai chuan an ka chun zom zel bok
in chia le an hal kan sakte po hi hriat chen ala ni lawa Burma sipai ten chena in an hal hi voikat an hal hian in panga paruk vel an hal thin ti in thunai tu lam chuan hriat tirna an nei voin November ni som pahni chanu dar som pahni vel khan Burma sipai lam chuan jet fighter pathum mangin minrat khopui chunga thlok tanin khachung mun rang te chu paung zanga bom nen voi thum lai an ka thu hriat ani Burma sipai hawina thunai na an lak ni sang khat zathum somriat chungin sipai hawin poisai lo nun na sanga zakwa le somli pakhat an ti hlum to November ni som pakhat khan AAPP inna thu chuan siam na Burma sipai hawina thunai na an lak ni sang khat zathum somriat chungin Burma rampum huapa civil mi rong takan ti hlum ta khi sanga zakwa le somli pakhat ani to thu atar langani an manzat hi rampum huapin singhi sang sari zaruk somnga pathum ni in an chua zalen le ta hi sangrok zanga somnga pali anni Burma sipai hawina rong taka civil mi an tha tamna ber mun hi Rangoon khopuya ni in mun state a mi som sari pahni anni tun hnaya an man tak te hi an zawa in mi zariat ni in mi zanhi vel chu chua zalen an ni le thu AAPP chuan thu chua an siam Puan phiu khopuya khopathum chu Burma sipai ten thlona mangin an kap Magwe region puan phiu khopui chimlam khothen kata indona sausana wangin voin November ni som pahni chanu lama khan khwa pathuma Burma sipai thlona chuan bom nen anon beini tong mai paw choi chian le lema khwa te chu jet fighter nen bom panga thakin an bai thu mi pui sipai ho tu pakhat chuan hriat tirna anei chanu dar khat vela jet fighter nen Burma sipai ho chu anon thlok chuak tan ani puan phiu khomi pakhat chuan an thlona te chu niam te anon thloka phone line po an ti chiat veka wangin thi le hliam chungchanga thu chiang hriat ala ni lo tin a soi November ni kwa khan Burma sipai ho chuan puan phiu khopui Mezalin sipai station a sipai te thon belin a chevela khwa te chu Rathuam pui mangin an bai thu hriat ani Burma sipai in akana satna hun le a chevela ommi pui te chu hun himna lam panin an tlan chet thu hriat ani Tang ta mai thila kong puya Burma sipai station pakhat chu pain sipai pahnian thi Manali region tang ta mai thila kong puya Burma sipai station pakhat chu mi pui sipai ten an valu chila sipai pahni an ka hlum thu mi pui sipai lam chuan thu chua an siam November ni som pakhat jingdar nga vela Burma sipai station chu mi pui sipai ten ralthom te naw le drone te mangin an ka sawa valu chilin an va baya Burma sipai pahni an thi thu hriat ani hei indawna mi pui sipai lam chu thi le hliam tuar lawin an tol kir le thei ani hei indawna hian Minchian district drone striker mi pui sipai tangrual pol chuan lungrual takin an va baya an la thei tin how tu pakhat chuan hriat tirna anei Shoibua Burma sipai in khochung mi panga ti hlumin in tam tak an ti chia Sagaing region Shoibu khopui chunga ni kwa chung Burma sipai chuan ron bain khochung mi panga chu manin an ti hluma khochung chu Rathuam pui mangin an ka wangin Buddhist temple pakhat le chena in tam taka chiat thu chu khotlang thunai tu te hena tangin hriat ani October ni som thum jinglam dar riat vel tangin Shoibu khopui ni tlangna lama ubo khwa chu Burma sipai ten Rathuam pui mangin an kapa khochunga lu chilin ni hni chung an omani chung Burma sipai te chuan ubo khwa bula chuan civil mi panga chu ti hlumin an thirwang po charani an ti hlum tak te hi Burma sipai hawina rong taka an soisat nuwa ti hlum an ni wangin tu te nge an ni ti hi hret chian ala ni ri lo ubo khwa in khwar Burma sipai te chuan ni hni an khwar chungin khochung in tam tak an ti chia an thil nei tam tak po an lak sak bok November ni khat khan Burma sipai te chu chipa kwa Rathuam puinen an kapa chu khwa ni sari chung tanhun an khwar thu hriat ani Anral thom pui ka chuan ubu le chipa chu fu in chena in pariat le Buddhist temple pakhat an cheveka khochung mi parokin hliam an tor thu hriat ani Burma sipai ho chu November ni sari khan an hmun khorna chipa khwa an chua san thu khotlang ho tu pakhat chuan hriat tirna anei atop thleng mi lo thir sak tu in zawai chunga thilung takin kan lo me